Hallelujah, praise the Lord. Kalangan and Koht, kalangan kiyang kauno ang sumaksita kachin mo itong yung kakpil mamor tra han kiyas nga kan maor sikuton live na night time ngayon ay paninay o Pastor Stephen na paninay sa apachalila to Mason so yung may Papahki rakasamo yung kids paninay at Mason was a brother David o apapa nono patpatoya se pachoton watong ray lesson kan mesakin kawi weselituan a cell group the tools tips on Bible study mesu wo waseli posenkiyang momotsa sa talipilipit momotsong Koht me kay memen yang kit o sawasa kairtan ni child aramas chuna child way a child paninay ong nan masaneng Koht kami anane lesson kan poyeki kami yang kin wiya ke Bible study nan sapun mamuasan sarawian ngai Pastor Liza open sesudah Papahki jo iraila kan makin yang kit ong ko Rusia po masan ng Koht ong ko Rusia chay sudah kanang leng bagai jaga child masan sapul manggot masan ari lesson ka tuwedra ewe oralap mia ka school irampungkan me masanang Koht ko saya me paka per aritra mo yale ka school gi opil tatongi masanang Koht kamu yung es traka klenge pakeo bukai teka chalo kaya kai teka chamasan okay mia sen ronga mangkoro rongya pa mia me kai call do sampombe call do sangawai merekuan pain puksarawi so Siohwa tanan ponpi arapunda rapangkin kapejak may rally yang ko beta okay fans chunat kiyang puksarawi mango ko priyamoy tolul marong wa melel pwede pinky child jaban petit child pinky child jaban laman magcheban yang ko morla amak child trigi kailo kak chela puye papa Koht suja pakeo cheban yang ko morla ke child wiya child mata wa child a child le ka child kailo suja pakeo child chukak papa Koht child up trigi utuk maure na ramas makot sai ko kitala okay maure na ramas inangan utuk kalesia de mao isak tuao ria es kasaleta sansal utuk ongen sarawi ria uka sutukak patpana ikwa sombalapan second patapatang kip sapal pumay pan papa Koht ni maran count Jesus ay more saik wukla iban pimpichi di pingoy giban lam me ay tatak mo kan tang kamoryola maur me Koht wukitala me Koht wi papang me sapulma okay so kapriya mo ma melel yu me ronga maingo esukanang wiyawi okay ta me rong okay kung call you ate yosa sa kakalabok sarawya wekira ko na nalay so Siohwa isibila na nalay dito kiji kampak kita mamelen ko na nalabok sarawi sa unat kila ko bang kabidak mayang ko na bata sa sibang kiyang may buk sarawi main ko makomi so lang ang Koht kung ban men kiyang buk sarawi lel aramas mautan Satan uya tatong kabuengkat so wala kauno just chukak lenge buksarawi just chukak lenge masanen Koht achai sin wiya sa utarkan itebe uya kasamnela marang Koht pagi achai kailok pagi achai pirin agachai la risoy kowi ismepan ale masanen Koht ismepan so iskichel ichakchai kalaudela achai katek mong Koht so yai kapakap mesangin sa utarakapan so wiyawi apgachai chon momotso so cheli bilibil yata no momotson abgachakaros kamelele Jesus komen chon sarawian koir tanan masanang Koht imese wo wasali lesson ka okay ngoi sa ni ay san sarawi ja sa koir tanan masanang Koht so chebil kachaban ki yo tebil lom ki yo kauno apoeki lesson kan mebil kaskas kuli kiniya
po yang kosa yang memor lale ai may ngong ki yang kchail okay chonai we po kamelele me achai kas kulumbuk saraw so chichar imakarata turna chail we ramas mo we sansal apkai de kuya pangot anyway iban $, iban yung kchail Ephesians pa yo isa keu godi masani mai ka kwatak mor pisang niyo godi men focus on tra isa keu godi we tamudan men eu yang getel mepid achai kisakis te sapol matel kisakis dituang kauna kapeng getel da te kerong getel nan morin papaya amia kisakis mia kisakis po naman getel o kisakis po ka wak pasang. Okay, and so do it ministry me kauna pata chapta ari kichail wi ko we ngai pastor kilanga ta sang kisakis ka re child ari imemen emphasize imemen ko saya ni man sangat me ka sambalen challenge ba ko tna na sai kisakis wi mek jaiga idbangi ya boy his kamuyo kauno kapung kamuita special amakom we dar taum kisakis kichail bilchon to tongan maktel working together as team ngaya saya melaba kisakis nimmo laba kisakis nimmo arda cho muitong alana kairta o to tong kia kisakiso akarapang kauna katkiyang kichail kisakis apan manifest apan poita re child so now now these are the gifts Christ gave to church. Okay? Christ makiyang church. Takot church. Momotso. Takot momotso kay dek nimo. Okay? Tuwa sa porlong o tuwa so bailong alananan. Brother Dave and awasan fellowship. Okay? According to the scripture, momotso kamuyongoy. Momotso aramasaka. Okay? Momodiso wet. Aramasaka, kichail aramas, kay dek building o kay dek nimo, desir ka de jebela. Kauno, kisakiso yung kichail, kauno, katki yung kichail kisakis. Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Okay, fivefold ministry. Song limawa, kisakis limawa, intuntun na nabisis payo, puenda. Tama kisakisakin katalki, kisakis puka. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church. Okay, and so child we are ministering ko na bata ngoyo pastor I bought so ko saya mo to ja kamaran yo ko dito sang renkod sen lay hands so kapakapkila korusia mukake rosa yarel kisakisen when yarel pan osoyer arel kisakis aran kap papa kot ni idebak so kisakis ka all li komkak niya mo ye wong Koht kompan pen tira taya amo kisakisan yamu mana chay banasa megot mekchail Koaiek lale megot mekchail perenki te megot me minana child personality do it style in memor yamu mo child okay good child amen kalok evangelist mo kan okay good child momot okay good child do it chay sa jaka kuya momot wasakis ichicharki sambar do bantamantawan men mokit seli men kacheta mekot okay ba memory child pokida iski child nang kisakis me child memor lale
Ime we osos. Ime we mamor nana chain momion. Okay? Okay, chain. Pan sujamin chang sili pan so sa apostle song. Kisakis pastor abang kapunod ko kairtan mo so aban charki sambar mimi jo wasakis pwe. Amin kiyang rail Bible study po chun sarawikan itibak. Okay, so dama chay kisakis pinamanaman pan kasawiyata sang ni apasan sang niya angongan dato yamomoy. Okay, kitay kisakis ng kokop tuwa cha malawlaw kitay sa kokop. Kokop kitay ko Rusya ko ng kokop putakot kokop kokosaya tama kot mamasani riminda kitay ko koros ko ng kokop kitay ko Rusya ko ng kosaya masanang kot ap miya kisakisin kokop metuwecha Cheka kau to kama kisakisin kokop pan kosayawi ko dial de masanang kot po naramasa ko paran wrong tamarana na wiya to the direction aramas na kisakisin kokop isong kaina nelayo nan pokono songan okay pan nanak kang kosayama raklang sucharo rakang kosaya pugta nanak sili aramas magsakisin kokop eban dacha paski way charma kamatak abang kosinin tanan doan kot. Okay, so ya karaban kisakis ka teacher labman kisakisin teaching aban detail kaban kiyangan patak esudan patak weni orala aban study ki kola selinang dictionary kola selinang pukcheikan aleti kaudiala pa are pisechik. Okay, pisechik aradakang kaskulo way sume sansalamao pisechik way. Guys, imagarda chechuko nang kasawinda alaba masang mo alaba imowen malaba chechuko nang kaso ijemin cheko nang wiwigi aramas kauno kapukurelda chunto dog mi koskosia chunto dogan kauno kapukurelda kiyong rela rekisakis korusia mia ap magchesutra lolong Koht chaban sosa yachan amagcha lolong Koht lolong medueta chelar masin kabaka chelar masin nan masano chelar masin bike akisakisin Koht pan wiye sansalata. Okay, ariapan Cebang katapan, nanam sarawi, pue ikarapana katki yang kejail kisakiska responsibility to equip. Makaratan sa mesa chapta kaska sarawi ala irelakan mentayar. Oh, pastor ay kisakis pastor. Okay, iskich pues embilari rasangok me kisakis men, kisakis pastor. Okay ban mo makin Ndadongit ay kisakis apostle ngay katang wamparan man ngay apostle pueki an ki passion and ko we chapieta o mockit. Okay, pastor Rachar ki yawan sambaran mimi wasachokis apostles from mockit. So count Jesus tame tatongki ya title me sabol mo warang ko an ki irel apostle kaya lechal bukan Nejay bukan pembayan makawewe di aral tayo dalo wamparan. Abrela apostle kay. Okay, Israel apostle rakakuya pa na Rusya. Kisakis ko. Okay? Kisakis ko rakakuya pa na. Kisakis ko rachocho sang riyaw silu kitay delgir apostle. So, their responsibility is to equip God's people to do work. So, chama-chaman. Jaso ka saraw yang atra, Apostle Jackie, Pastor Stephen, Apostle David, Prophetess Badima. Jaso ka saraw ito, Richard Mimi, non-church. Kichal Mimi mo, pagkichal enta tongki.
ya chay pukon menchay kasarawiyang. Okay? Ya chay pukon equipping God's people to do the work and build up the church. Arada meman meyang kasarawiyang Kisakis echukonang mamair ugo dotra sarawran sarawi. Pueki miya chakarapa makauno katkidong kung child Kisakis re child. Okay? Our responsibility at child puko child and equip God's people to do the work and build up the church. Child and kaskuli trainiata kakairata sapol mangko charamasakan pueki momotso and keke laila kaidek nimon kalkalaut pasang patindurala para masagon keke laila. Okay? Makauna pan kosaya tong kitatame kasampaligi esto katapaniki labalanum sarawi ime katapaniki aramaskona sarawi okoran kakairta keke laila. Wela crowing, crowing the body. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, so that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Wasakas ko saya, chay bang kaskas school orain, pwede kitailen, eupa na ni poson, o kairta ni wewe ki Christ, pa child morin solanga and kak mature and kak koyakla rasong take in Christ. Kajan chay bang wiyala Christ up. Morin Christ pan transform a child more. Okay, ime katia mau. Katautawi the dog in court, the donkey aramas mesujokoyerta. Okay? Magchesujokoyerta nan poson, sujokoyerta nan weweki Christ masan in court, akcha wiye papa, kchesujokoyerta, chun sarawikan sujokoyerta. Puchakaki yung achara mas tamak cha, asa tewawa. Maso cha mimurete cha chukaki yung aramas. Magarada ka child chun ta tok, me kauno, magjaila sayar, me kauno, chay wiye papakot na chay Kisakis, a chay goal, te a chay karapan Kisakis, mapuksaraw ka sa leyang ka chay lang kakairata momotso, chay lang kakairata aramasakan. Magarada, say loksili. Kaitek sa kawan suway kimakich measap sa kawan wawi masanan kot. Kaitek ni oralap ni pisechik. Moin lesson na pukisama pa sa wawa. Na sa wawi download di na no my computer kan. Pukampin wiyang study. Lukuryang ngay sarawi. Kuway wrong silipatangkan mapang kair kachelta. Kajal pegar ton kakairta. Okay, but jay sujay bugiti nanan coach pag challenge way ki. Jay sujay bugiti opil ichar nan fellowship kan. Meman ichar ki awasan sarawi mesoja patangi rongamawon Christ. SJ char. Chamawi liroro ki awasan sarawi ap masoja patagin ipsapal wasaw. So changin saraw wasaw. SJR. Okay? So, purpose the karapan kaunakat kiyang katail gift when kak maturing us. Wasa ka saya united. Challenge unity in faith. Yung mga chebang unity in faith. Komoy aman religion, ngoy aman religion at atramomosaw ka other religion at different names. Abjaiban united nan masanang court. Okay? Kajay machay sapul machay kamele leutan nan masanang court unity yan mo. Abjaiban sa jagat unity ma chay sa jay sapal. Lang magjay lip sapal. Acha otan at hamumot soga salaw yata megot.
Okay, may bilatan ke kono pata ko matang ke prosa laba tang ke katlika laba tan kita unity in we sang posan e utrapa ma morre cha pokita same spirit, Holy Spirit. Okay, magoti do sang nan lang kutong counter chon sarawi ka kutong counter mumotso ka karda chaiban aniki knowledge of Christ achay mo rin sa lang pa maturing chaiban ko kairta o abang complete, dapat complete. Abang wado standard of God, abang wado, tayo the level in Christ na na child more. Ya child problem, yai Christ, yai ka child nan wewe. Ar ka child we base lima. Ayai Christ. A child po sa nananak koyerta. A child more in solo nananak koyerta. When parak yang wewe in Christ, pa child ang gak more Christ. Pun sampawat. So iyay kapakap na child. So jam men rong acha puk sarawi ka child chang niya child wiya pa Oray na child chang niya child wiya pa. Child so koyerta. There will be no longer immature like children. We won't be tossed and blown about every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clear they will sound like truth. Tama wasakas ko saya. Pwede achay bang kairtar nan masa no? Achay bang solar momentary, momeninsoy, momentary tuwacha pepe selimal. Okay? Eu simpatak me ngilen mele lap so che mele chek chay paki. Pagita chay so che kairta. Terun ke child men pompe kun klampon Facebook chay paki manaman. Abnak chay bang paki manamana so che masanang goto ngen sarawi pasane ke child Satan bilpanyang wiya manaman. Satan wiya manaman. Jesus masani ni munan so manamanin Satan abang pijiyeti metoto mesolang. Wabang goto ni atan Koht ap ma praki Kohtin puk saraw no kamuyong ay wat-watak chaban Satan abang pijik chati. Okay? Kasi yayar abang trick us with lies so clear they sound like truth. Abang ngilen memelel abas chumelel. Tama melel Jesus. Dame melel patakan Jesus. Jesus masani, I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Okay, ako sa yayar ngoy melel karata patakan likin ngoy es chumelel. Patakan dame Jesus ka melele. Patakan dame Jesus ka sto patanki. Chayban wutungiti. Magchayban iti tawen okot me. Okay, kintaya to wabakot traman. Main ko Jesus kelep me Koht. Sapol mapatangkan me pangkasinan. Kay dek pwegi akodo niya tang Kohtari absolutely pan accept. Okay? Instead, we will speak the truth in love. And some achay mo rin solang ko kayerta chay bang kapuluwi melelo ap limbak yeyang. Okay? Tama chay kin kapulagi we lingor-ngor. So chay limbak o so chay melelo asay kayerta red child. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ. Chay bang tutuwela Koht. Tutuwela Jesus. Ikara po magchelan ki Kisakis ka. Imakaw katki yang kung trail. Chunta togon momotso Kisakis. Pagchailen. Kakaira daramas renduela Christ. Kaidak chuchuang kol. Nanam sarawyo makasambal. Lama ayum sarawyo kitsamaw pakpaki. Apsocha sansalme. Manamanin Koht wiyata tok. Nong yung naramasaka alyalunan masanin Koht. Arya totong kolyoma, totong pisken lanan helyoma. Okay? Kamu yung ngoy wuwak Kisakisen evangelist, pastor, teacher, chaban socha itarki ma chun sarawi ka icharal pokopokon. Apso cha kayerta.
Wegi achakin kau-kau-dak ap kecai socha kau-kau-dang apa-apa liya ramas kasang ni Kisakis makauno katkiyang chachay gani charki. En kau-dakat poita mayroong wiyawi. Okay? Akchay kilang sili okay socha wa. Aramasaka-saka-sakaw, aramasakaw ye muy pasang, aramasakaw ye pepe, socha, tueche, cheeses, ibu-ibu dinan more na chay larmas chun sarawi. So kamu yung ay momot pong Kisakis ka mekauno katkiyang kita at chay puko kakairata chun sarawi ka. Parang kairata tuwela crazy karapawo me Kisakis kachay Kisakisen papayi puchalang kakairata momotso. Isa kwano, he makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it's helped the other parts grow. Makakasok sa Kisakis. Tuwata nan ataylim sarawya. Me limante me eksama pe amantan ki Kisakis. Makaitek ay Kisakis kokop, yara meni kokop. Okay, my title pastor la pa me ya Kisakis kokop, akit kau tak yaramen moitangan kacanga Kisakiso. Pa Kisakis pa ni tipak. Abang uya mau sang ya po kita. Kauno pilataro kiyang Kisakis. Ay mechelan la. Bastaro kakapaliyala me korusya onak. Ime uyamo, i choronak. Ramaska kiklang wisa sa darapan yang uya. Okay? And so me chay kolar nan fivefold ministry. Mancheban ko ang sarawin pa sabi the crusade abe. Isme bang koskosay wasaw. Lap me Kisakisin kalong gumor sa ko. Evangelist. Kaya ko ang parono. Okay, matuwa checking san sarawi, wan parono apapali nim sarawiyo. Patapata kapesongkan. Apan sa meche ko la crusade. Tagche ko lang kapakap ni kapakonin mela. Magche ko lang mo pilwan parono sa me pilpatak mo. Kak patapatak patang kiway tama kao na kawit kirano. Evangelism Kisakis ki wato ngarmas tan wing Koht paninen papuling na nanong yung pagkita Kisakisin mo. Eban patak wasakan me kay tek member kay puegi automatically nampalwaro te programa ng Koht me evangelisman. Okay? Diyo may bang karasaraski relakan me iyang yan ang kona pata. Yesaya, na Apostle David, Apostle Snyder, they are evangelists. Yesaya, maraban changala selimo, kalokon tinta mo kuwe, pagkita, Kisakis may mimrelo, evangelist. Asangan papa, asangan ngoy ay Kisakis apostle, ikak chapiata, ikak pilpunod ki kairta, rail sa iba na kak mimumo waray po kita, imeng kilang rail kairta. Okay, so apostle, pastor, rakak aray Kisakis wuksang evangelist. So machay wewe ki ama naman, chay bang kiyang rail po ko, rapan itipak. Okay? Kaya dagban title siya ngayon aruyala may korusya po ikakong. So atay Kisakis kawag pasang. He makes the whole body fit together ismo kauno achay Kisakis ka duweta palwara child ka me parts tea totok wag pasang pawiya me ko tnemiya po ko tumawiya po ko okay wag pasang apo totok pa no puyen kaun sakiyala kalapio duweta como yung oil papa ko na Kisakis waon kiyama naman, may nga Roman fluorescent crow, api chakara bao mo, and perfect the body of Christ, but chun sarawikan ka kairta. Malakan, midiyang yan, milaw kapakap kaya may Kisakis, makmay bilono patar, ordain ngay pastor kukusili. Sa mimisin Cedar Rapid,
saban kasarawiya la Israel kan mo so Israel Kisakis utungong Israel kiyong Israel tool dipsawan Bible study anya sa uto kapkapasa mesakoko seli momotso sotele bilbil momotso Christ sotele bilbil yamaro mo yan yadano momotso ke kamelele Jesus kijawiyo watwata pana sangan buksarawi choyo kamen yang alet belesen kapo yang kakairata John momotson atrapuko chukak leng ke bakeo men Kisakis men bombe chorus po kia chai puko kakairata chai saja begarang momot nanim sarawi chai begarang kakairata equipping the saints po kachailen moring Christ pon sambawat uangi mor sotuk amen Malakan me pirkatin ye yang ya kalangan ng kumail kamelele me soja spectator soja sombodial nan wing court ngejas chana na kasarawila mumot mo kilkilantido chala mame ibang papa sa mi mumot mo kilkilantido so tama sa wiya kasarawi yanguk nang Kisakis magkakakera sota me court ki yanguk o ki yanguk tipso pagin ko sa Bible study rely on sawasan ngayon sarawi Kampampurta armas so say Ohmwi so jana na pan armas na say gitra imaka sampal armas koros me sapeng pegarin Koht at chance was akin rail masanin Koht okay masanin Koht kamor kichaila masanin Koht kapung kichaila masanin Koht kauno be kichailda asa makauna bangkot to ala sabolima kichailan yang onopeta Amen. Chay kapagap main kaon Jesus kalangan Ohmwi kapanga marami saraw kalangan kaping kiyang Ohmwi sabol mami limbak bebolen kaon o tatokan nganamwi nanat meur kam kachung kupuro kapeta korusya kan miyang yang tebil banyang video with mori ay kapagapo Lord main si Jesus masaban men meur nan tama kam kachun masanir tama kam kachun kachkidor iralakan mebilsay ko sa yara el Kisakis o God kamelele marapanu ye papa komuni soja sansal te soja itibak pwegi rai soja wewegi abu yay kapakap marapan chapta inangin rapaki o kambangatun kasali yung rai ni sansal kumgatun kupuro kapeta morong korusya melimba kong komu mewawon king Ohmwi mebil mayroong kilara rai meur Pukamu yang kacun tatongke ni itibak o God kupurong Koht ang kakpaita nan moro naman kit sabol mamuseri sa tamantanan sampawat bebolang kauno wing Koht and tiyata north east south west all across the globe kum kacun kakela ka sabol mamoy aramas koros pwegilingalagan Koht ang kakparpasang wasa koros ni marang kaun Jesus muyat kaun at sangkamor kukulata